4G towers, we're always striving to be Samoa's better network. Stronger, faster, and more reliable than ever before. Our commitment goes beyond coverage. It's about a vision for a progressive Samoa where every village, every business, every family thrives. We are better together. Digicel Samoa, Samoa's bigger, better provider. Whaafafonga le mai paaga o the National Bank of Samoa. O se teimi rumanai, o na le toi whaungai na leo lau loko ka mansani. Ai ei le awalai ma whai o whaawa mo I bere whaatino ino fuafuanga mansani o lau teo ngā tupe. Whaunga nei lole Mastercard. Asiasi nei loi so se la lao the National Bank of Samoa e apala i so Mastercard. Ai piki I le tātou la la au tui a pia. Pe wala au le lua manu tasi o tolu. E wave, joy watu tuina. Sau nei loi le Mastercard. National Bank of Samoa. Whale tupe o tangatanu o Samoa. Ivu tibio le taiao, iwa bidu te leo te nei I le valu I o te manato leo tātou limai wa fo I le tātou proklame. Ia pe o na masani ai, ia ma le tātou lango sua fo I le proklame ne o le malu taiao. Ia solua vai aste tasi le whaletupe mo tangata anu o Samoa, National Bank. To whine ia Vitolina wa pe fo I matira leo mātou whatisai le nei taiao. Ai wa fo I nisio tātou whalo loa ma wha manatu pea. I le mamalu lau tele le tino o le whaatinonga o lana tautua malana o nanga. Ia, ai, whaatalo whamua tu le Vitolina lita, alole soifua malange mai lau whioka. Sa manuia fon mai tu, ia whaataima, whafoi pevi inga I le tua, ia wawa leo wata soe mafuta fo le nitai au fo. Ia aile ngata fo I lea, whawhitai I le tua wa lewa ma ua mai fo I mamalo si o tatou atu nuu, whaatalo whatuai a te lato umalawa o lo ma ua mai le nei, whaasalaunga po le nepol kalame ni tai au fo, aile ngata fo I lea, nei o tatou a inga, ia matu nuu mamao fo I o lo o ma ua mai le tatou pol kalame, ia e whaatalo whatu fo I le matou pulenga le NPS, management, ma le staff atoa lava, ia wala usu mai fo I ngaluenga le ni tai au, ia e whapitoa fo I le whaatalofa ina i o matau paanga uma whatupe lo whapena o na whafungfonga mai ia ma paanga fo I le talofa whamo ia matpulenga ma lau whenga luenga wala whai mai fo I a wanga luenga whai mo le nei aso Malo, tai, ia. Whawhele atu fo I lanto leo lo mafta mai lunga le tātou YouTube, ele ngata le Facebook, ale na fo wa lunga le tātou YouTube, whaatalo whatu I le nei tai au. Ia, ai whaatalo whatu matira, malo le whalamuruia nei tai au whau. Tau manuia whono, ia. Fo I la vena vi inga man whataili atu am whaiona tātou tue mafusa le nei tai au. Ia, whaatalo whatu fo I paanga whalwhatupe, ia mamalu sio tātou atu nuu, ia le ngata whailo tātou aino whapenga, ono tapua I mai foi a inga ia langa ta foi le ofe au fai le nei aso Malo va tai ia manatu ia tanto fa solo nei tai ia la fotuia ia o ani vai ngole a matai le tanto tai au Tolina ia whaftai whono o te loa le vaenga le o mwhai foi ona toe masavan vani mei foi fe mau masui al whatupe ia e toe whamanatu tupe a wa leo ua lata fo le vai tau le kirismasi ma tau sanga fou a leo o toe tamu whai lava e toe awiri ilim toe whamanatu tu lava ia tatou tupe ia lo whapenao na lafo mai a tunu mamau ia le whaongai nei tatou o nanga peo mani cram ma le ria ia o le vaenga la ua toe tama whai lava e te whai loa tuai. Ia, o le vai tau nei, ia ua whai ngō fie o mama wa susuani whai lau whai tupe mo o nanga I lea wa wha atino ina umalava I tatau la o lo oitua. Ia whapea fo I tatau mobile van le, I telefo I ona o atutua I aso le pe ona ia I aso whamanatsu, ia whapena fo ia so le vai aso. Le mawhai ona o toi ia lalawhanga pe ona iai sa anapu,
tuai mul fanua ia le ngata foi lea o nisi foi o fio anga o lo o ia mato por kalame wa foi tala ino te nga tupe fo maso se vaenga lava lo mo miel suswani alo faltupe ia o le vaenga la pe ona ta o le tato money cram male rio ia o me masani uma lava pe ona iai e mo mia lava ia le sa o lo sua folo o la foina me se le ni me afio anga mau e le ngata le o lo ainga o le metaulia lava ia sila fia le lo ainga ia lo sua fale lungo lo ID awa o le isi vaenga ta o le pe ona longo tu pe i le tere o taimi i te te por kalami o le eva aia lava o le taimi lava la me lo se le ni e misi lo sua fale miro ne po o le si o sua falo na lua a le o le nā foi o lo fai i wasi se me le taina me o lo fai e na i o tato ai ngolo a moi fafo so a fa pea la se ia e famalia te foi na i o tato customer po pa anga umalava ia malmamalu lau tele foi o la tunu o lo o anga i mai i le fare tupele NPS e talai nei tele ni nei ia e te tau lava o na e mautinoa o lo e se sua te tala lau se leni ala e sa ato to ma vaenga nei e le ngata foi le na ia a o le sender po le tangata le se ni na mai lau se leni e te tau foi ona e mautinoa o lo e sila fia foi le sua fa atoa o le a foi le lua so tanga ia mal tanga tolo au mai lau se leni awa e inisi matau customer e po o mamalo le tunu o lo o afifio atum tala tua au tala seleni ia afesili atu ia o le au mai lo seleni ia e tau mai suafa matua i ese lava le suafa le au mai e se fo tangata le sala foi nai pela o se fo tuanga la faltupe awa o le tele o na yo tatou tangata o lo o afio mai ia mautinoa lava ia fesili lava i lo ai ngale au mai lo seleni a fai de o ia le sendina mai lo seleni e o sisi o po songa friend nai e la talata i fo o le sa senenga ia le tupe e au mai i nei te oi ia fesili ngia ia i po ai sa o lo na sua faatua o no vaenga ta wane awai le mawhai entala i nei lo seleni vangana ai ua mawhai e foi ona susuani atu lau fale tupe susuani atu lau fale tupe e le o se talala e whaapea tuai la atu e whaafo e lava o e tue afio e lo afio anga mamao lava pa pele te samai tuai whangaloa po fea lava se nuu mamao e te sumai ai ia ale se le tangata le au mai ia e mwheanga susuani tulo ofisa ia vidi le messenger e tala noa male e tala noa malo a inga le i fafo ia susuani atuai foi whaafengo fia o mai vaenga nei ia ai pei o le tala sa o lava ia mai ia inga lava ia e te tau ona e sila fia ma ia sao atuatoa ia suafa ia o details nuu telefoni ia vaenga o mana e tau ona tatau mautinoa o lo sao atuatoa e mawhai ona tala ina tuailau se leni pela ona ta ua le walata le Krismasi ma tau sanga fou awa o le vaenga tonu lava lea ia e te silafia o malava e tele lava na lafo mai se leni na yo te toa inga lo i fafu ia wafo susuani i tatou wha atau e le ngata fo e lea ta penpenanga o mole Krismasi ma tau sanga fou ia pe ona whailoa tumatue whamanatu atu pea awe te pole whailo a inga i e lafo sa o mai lava lau se leni nei lau whai tupe o le isi vaianga lua e susuani e tuai mo e la tola na yo matou paanga la le ia ila tau accounti i le NPS ia whawhaingo fie ia e avesa o lava lau account number i oi lau i lau a inga o lo au moi whafu whai ei e mawhai lava na e tango e wha o ngalo account number lea e te usao i fwoi te tonu ia lau se leni le lafo mai ai e te usao e lava paua le whamanatu fwoi ia ave sao details ave sao lau account number lau account name a whai fwoi e te le motinoa ia details mai o lau account ia vini mai pe whafso o tai mai ia le officer nei le NPS ia e mawhai fwoi on susuani ma tau watu uma ia details o lau account e fisuane e lafo mei te tonu ia lau se leni nei pei o le RIA e whai lava na fo sa o i whalawa te tonu la RIA transfer a whai fo i e whaonga ina mai lava e nei o te toa ingale e whawhal money cram ia e mwhai fo ina lato na o tau fiso o ta e mei mātou o pa anga lava le whaletupele tala noa ina a whai o le de accounti i a o le money cram le la lafo mai ai once ala e lafo mei lau se leni no e ingale e whafo
e mafaila ona e meri mai pe te viri mai fo e le ofisa a wai ele form le sene te oi e tanga fa atumu e au mai ele numero lau tupe e tau ina mai le swafo le tanga tolo la fo ina mai lau se leni ia ma au mai malo ID ona mafai fo elea ona te usao fo ele NPS lau se leni i te tono lau bank accounts lea o lo confirm e fe te oi ia ona mautinola ia o lo sefe ia lau se leni mai mafai e lo ona e susao i fo malo Mastercard e whaonga ine tala ine tatou ATM ai wele sumai i le wa sefe lau taimi wele mfai e ona e arisao fo i tono faltupi e cash out a kwai lau se leni pe o le siva ngata ua la vale nei le o tom fai fa ma matua ia tatou ria ma le tatou MoneyGram ia ona e tatou pa anga po mamalo le tunu o lo o talaina nei se leni ia e fa fai ngofie lava pe afa pe e so account i fa le tupe nei tangata po mamalo le tunu ele ai ni na tatou nga tupe MPS ia o le swani sili na afa ele so te nga tupe ia su man sala mea au e fia lava le NPS e talaina la te nga tupe fo e fatino ina o mai nei vai nga te itasi ia wai awale se fei no fo lo pensine te e te malanga solo ai fo e su e le la po se fatu pe la atu e tala ina lau se leni awa ai lo la accounts ia na te wina sa o la lo se leni ne o lo la fo mai le ria mali mani crami tatso ai ngolo moi fafo ia ona e alu sa la ia fa ngai lo card pe a fai so account i NPS ia fono o te lo le venga mo la vele na son fai to fo manino a wa fo no sila fia na yo matso pa anga ia fa pe fo le malu la tele sia tatso what's no malo so no ia olena ua batul venga mo pe so no tu fina vitolina le la tatu si atu ia matura ia ma sia ia vaenga po vaenga fia fa la ulon ditao ia faftai lava fono mo lava noa ia o sei loa leo o mai fo i lo wa o pisola au ia la fa pena ona tatsala noa fo i le internet banking le nei tai au o sei lo masilo fia fo ia to tele fo i le mamalo la sunu ai mai se lava pa anga fa fa tupe ele o ma wo fo inisi fo ine yo o au nanga fa tupe o lo ia tsai minei ona ele mafai ona mafai ona siaki lau pa le ni le wa so tele ila so we vili mai le numero le falsupe e fia siaki ina na so pa le ni ia o so tele fo ila so ia vili asu ele o mawi lo fo ila so ia le awa unanga fo ila falsupe le ia i fa ngo fia ina mo ila so ai mai se lava le siaki ina pa le ni ia le ngata fo ilea ole fea ina leo tupe mai lana accounts fa nga ina leo tato au nanga ia fa ono po nei e ole internet banking lava ia ole si fa ingoa ina le fa tupe ole au nanga lea e ta ole easy net ia fa ingoa fea ina mo ita so ole internet banking lava lea e ta ole easy net ole internet banking ia pay fe ona ta e mafai ona seaki mai ai lau pa le ni fa onga le lau emaili a wale emaili o emaili le mafai ona e salai mafai ona senats wai lau username ia le ngata fo ile lau password ia nga e kangolo le o e sui lau password mafai ona e access lau account le seaki ina le lau account mole siaki no le pa leni ia le ngata fo ile a fa pe fia transfer sau tu pe mai lau account e tuangi e pile lau vai i le vai ngale le swa ia mafai ona fa ngai no taso internet banking le e mafai fo elo le internet banking fa tupe ona transfer mai tupe anga i tonu o isi account i tonu fa tupe ia ele ngasa fo ile o isi accounts isi banks ele fa apela na ol fa tupe lava al NPS e mafai ona fa ngai no internet banking le mafai ona fa nga transfer ile tupe mele account sa oe anga ile si account ile si fa tupe se feilo taimi e te taule su mai tonu sila la fa tupe awa e su mai tonu ia na ole office auto la vai pia mafai ona e su mai e fa atino ia manual transfers ne a ole nga lo internet banking le e mafai nga e ngofo mai lava oe lo mosa ia lo fale fainga wenga lo office pa lava met sa wa ia yangi data lo telefoni awa ole internet banking ia ole internet banking le fonga ina ia data ia le ngata fo ile e tau lava ona iso access ili ngor internet mol fa sino ino ole saki no paleni ia le ngata fo ile ole fa sino ina le
o transfers mai lo account. Ia e anga wa umai la vai la so lo fa pena ona ia la so se unga super fa super. E le fa pela fa pe e le 5 to life account a lo walo. Ia on fa pe lo lia ele ma fa ona nga wa ai le ai awa o le ele tanga sa le po le matua fo ile saini le account. Ia o le anga va ai e fa o ngala email mo le sending a sule o internet banking logins o le username and password ia mo le saki no pale ni alo na lo ai e mautino ai foi o le pale ni le o ai sono le account awa a fa pe o le tustupe wa ngal paula vale o le account o le fa sanga ina i tustupe ele me fai ona ese card no tato 5 to life account le ala m5 foi ona nga va mo le internet banking a wali saki no paleni a wa fa pe o paleni le masina nei mansua e pasene sulu il fa tupe e so sui il paleni o lo ai o le nga tato internet banking e ma fai lava ona e alu ai lunga si aki pe fiale le paleni o lo ia tono tu stupe lo walo ia ona e lo le me si lo fiale paleni o lo ia paleni sa o lo ia tono lo accounts ia le ngasa fo ile o le au fai pisinisi ia e mafai ona fa nga me le au fai pisinisi ia sa so internet banking le ia mo le fa sino ino la so fo i daily reports ma me fa pena ia le ngasa fo ile o salary sa lau whainga wenga po to tongi lau whainga wenga fa whainga fia ina le fa nga ina le tato internet banking mo no sila fia fo el malo le sunu ia le ngasa fo ile au fai business yo lo fa pena ona fa fonga mai le nei sai o le sa o le tato o nanga le e tau le ese so tongi so e vave ma whainga fia le fa nga ina e tau le susu mai fa tupe mai se siaki fo ile mo le fa sino ina o le totongi ala o whainga wenga o le au nanga lea ia e te nofo me lava o ele officer po le a lava se taimi e te whina ngalo ai e whaasino ina ele uploading ale ilunga le pay ale officer ia e fulu lava le taimi lea e mai se lava ila so o lo o ia ila to te unga tu pe il NPS ia o isi fo i banks ia o le si fo inga i tu ele le ele tato au nanga lea awa ele na o le NPS ma fai ona transfer ele tongi ala o whainga wenga a wha peo o ele fai pisinisi ia e to tele ila so o lo o ia so accounts i isi fale tupe ia ele sa fia lea vaenga e ma fai ona sasi lava le fai la upload mai e oe ia e alu uma ia mai isi sanga so lo banks isi banks ale i nei lava ia sa mo o le fasino ina fo ele o le transfer ino tato sele ni nei e mai se lava totongi ia e ma fai ona provider so for ele fai super ia trainings ia le ngata fo ilea o i tu e tau ona mala matili ia ile vaenga le o lo uploading ale pay ina ia ma fai ona fai ngofia ina i fo ile fai nga fo la tonga luenga tau leo mai fo le officer awa ia e tele sai me alu ai su sile siaki ia su ele le kavale sawa ile officer wa e sasi la officer no le officer o tu e ma fai ona fa sino ina ia tsongi ma me fa pena ia o le manga ia o le sala i tsaso au nanga lea tau le se tai me aluai e toi vave i e toi tau ngō fie foi a fa pela o le se fa fong mai foi ma e fa long mai foi le nei sai au ia ma fai lava ona provider su trainings al fa supe ia le ngasa foi le o le au losu ma me o ma fa pena o lo i lato to enga account i o le nganga tsaso au nanga le ine i te iu wha apese si ele mawhai o na maso releasing a tunga ia pāleni ia o wha maumongolo accounti lunga i telefoni pe avala awa tutson awa o le si fo i lea policy a whai tupe awa mato se pui fo i te unga tupe lo iai i te iwa mato releasing a tu se leni i se tangata ele onga le accounts ia na se i lewa o whai malape fo i mato o unanga ia almana i o tato o unanga lea ia whai ngō fie lava a fa pea na i lo email ia fa ngo fie ina le so se la val fa super ma fai ona resta la ila form ia e tasi la vala so fa tali ai man so ma fai foi na fa ngal internet banking e print ma download ilo bank statements so telo tato ia e so ma lava ia so ma lava e print out ia so bank statements ma me fa pena almana ia tato internet banking ia so le se time me alu ai no lo alu la vai lunga ia download those statements po le alma sina me fai ona o le te mana o mia ia me fai ona e mau o mai lunga i lau internet banking le
ai wala au mai fo i te tonu. Ia e mawhai ona maso sendi ngā solo statements ili e-maili. Pea whapea confirm o mati seo solo mana o mia whaitupe. Ia ai fo ile fie se tongi pea whapea e te suma i te tonu. Ia pea senda tu fo ile e-maili lau statements. Ia ai fo ile fie whaitupe e charge ai oe. Almana ia tato internet banking. Whawhai ngō fie lava mea No for my lava oilo mo solo officer download those statements ele se tongi aluai ele se fi pa lava le me e fale sono tato internet banking ole transferring ole tu pay fafo o sai minei ole fa nga so awa nangale ole titi sai minei telegraphic transfers le pe afia senso tu pay fafo iso account si New Zealand Australia po fe lava le itu la langi le fia sena nga yelo tu pay ele ma fight na o nei lava sa mo ole e ma fight ona nga va aile fa nga ino tato internet banking ele ma fight ona sendi fafo ai ma fight ona e alui fafo ia access my long account nei no FAP ole sei New Zealand ale fia so songi mai sau pili ia ma fai ona ia lulunga lau internet banking ele ma fai ona maso polo kaina lau access wa once they receive olo lock in malo password ia so isui lava olo password it sai mile e receive olo email awa umana eristala email at lo office fa ilo asu ia lewa uma load lau internet banking it's a lungal manso website so our websites le fa nga wal sai mine ia ele o to available le app al fa supele sa ma fai ona download mai le lua fe su viva wal sai mine na ole websites la wal fa supele fa nga it's access ai lunga lau internet banking elo o ese app o so telo lato e o search lunga le kuko fo ila play store ia search aku elo le maso local ia what ia NPS app lunga le kuko ia elo so ia maso le le wa fautua swai na ole maso websites level terminate olo mafai ona access ai lau internet banking ia po lau accounts foi afa pe o ele ilo accounts fangal wenga ia ole malo savings accounts ia fai supe ali ate mana o e link uma accounts ia ilo internet banking ia e mafai ona fa nga e mafai ona fa asino ina fo ile vaenga e te saule alu fo ila fa pe lua ni o card fo ile te saule alu fo ila sulu uma card na lua mo sakina lau pale ai mafai ona siaki uma se metasi fa nga ina le internet banking te saule alu ATM ia wa so selo tato afa pe o le fia siaki na po fiki lau no pifa siaki le lisi le mof ia siaki lau pay ia e alu ilo sai mi fo ile ia malu ai mali siki fo ile ATM lo walwa e tu ATM ia sawa fa fo le siki le se pale ni ia o le si e fai fo ima mea e tota ma e fo ia le ngasa fo ile ma wala fo ile ke ia wa ku ia ku fo se ATM ile fo sai mi ile suwai mai ole pale ni ia ma ngai ka ko internet banking le ia so se sai mi lava se alu ai lunga siaki afa pe siaki ku ai le ia se no pi fa o fiki ia vini mai ola ia tonu la officer e fa motino ai po le mewa sa no se lisi pele ai awa e ma fa ona ma so fa pe mai ia ole fa tali tu le lisi le ole ale tai mi le sa o tonu le lisi ia ma fa ile ona tu tonu la accounts ia on ma ngai nga tso internet banking se fe lo tai mi se fe penisino lo sa vale te sume so se ATM se aqui na ela paleni se fe foi le cara lo telefone se vil mai ai ia ele ma fa ona ma releasing a su lunga telefone ia lo paleni lo fia mana o mia ila accounts ia ona o si vai nga na fono lo fa pena ona for si as foi le nei sai out sa so internet banking fa sai Malo sauro disio tu faring va lisi to limai wan fa winner tu proclame O e mo biele fiso so di la wina wa wu tampo di au mea fale se no fanga fo le fa mo tu iai. O lo iai le loli la le jopo le misia mo vai ona haya. E fiso so di yang joy. Ele ngato le sefe mai iai o mea fale ma u tama i le tibo. A o le vela male aso fo yo le la. O lo iai fo i le lifi mo le lifi no u tama mea fale mo mafa. Fa so tai de numera fitu di valu o valu o le emaili cory@fmradio.ws fa faingo fia ia te oe ma sefe ia mea fale Drop it, your melody. At Dog Professional Audio, not only you can find the latest JBL Bluetooth speakers, earphones, and soundbars, we've now got the Bose lineup, the Quiet Comfort headphones, the SoundLink Flex, and the Ultra Open earbuds.
Visit our store in the FM building, Savalalo. At Dog, we love the moments when sound and passion come together. Looking to increase your business sales by advertising? Call 25148 or 25149 at Radio Polynesia Savalalo or email tv3manager@gmail.com for any questions you might have. We are here to help you, and we can work around your budget and business needs. Where are you going, honey? To take out the rubbish? But we don't have a rubbish stand. I know. That's why I'm going to go throw it at the plantation across the street. Hey, how are our children supposed to know how to dispose of rubbish the right way if we adults don't lead by example? We teach our children cleanliness in the home and outdoors. We teach them to clean up after themselves. We shouldn't merely tell them, but we've got to also practice what we preach, honey. You're absolutely right. I'm going to go ask our neighbors if we can share their rubbish stand. Be proud of our Samoa. Keep it clean. Ole JB o leo lua sulfitu minute o na ta leo leiva o leo tantu le mai ia o si vai nga mo mua le na o le tantu programme pe fa nga solo tu ni tao to e fa balo tu fa talo fa tu ia la tu lungo tantu Facebook o lungo tantu le tio ya me se fa lungo tantu YouTube pe na mai mo mai ai ya mai si la mai ai ai le tantu programme le tao ale la tu se atia Vitolina o ani si vai nga to e fie talo ni tao fa bol Vitolina. Malo faftai o le sivaenga fo I pe ona tam fai fo I so it's tal no atu wale sai it's a pokala mene o tawe matso RSE le male ma pokala mene fai tuai potasi o la sofi nela le o la to o to fo il matso vaenga le tuai potasi e te fatino ina fo I le tsalaina mai o new accounts na yo matso pa anga fo ia awa fo ina tama po o alum fana o lo o anga et fo ya tunu mama wa su nga manio o na yo latso ainga ia ole mafu anga lawa lai ona ta wale RSE le mai potasi awale la o to fo mama to mobile van e fatino ina umai fo o nanga te tasi e tuai potasi ia po oi lava la le wa fa fonga mai fo ene tsai o po le ma o men mapo kalame ia o tsatsonu ia a faina bo wa mana o mia tsala ina o lau o sau te ngā tupe fōu ia e whaatino ina e fōi ia vaenga pe ona tā ua tatomani cram, malaria ia matupe la fo mai whafo ia ne ole au o atu ia mato mobile van ia atu whaatasini mato team le I pautasi e tala ina ini wa kiaunta na I tama ia le lau e mawhai fōi ona tala ina e fōi ia mato ia ni wa kiaunta na ia tato al mamalo le tunu olo ola talata tu ia la to afio anga I nei potasi so ole vai ngala le na le tamo fai fo ia to e fa manata tu pe ia nei vai nga te itasi ia awa fo le so ani tu la vale mamalo la tele le tunu ele ngata yo matopa anga al mamalo la tele sio tato atunu po e lava fia tala sanga te nga tu pe fo ia su I fom tala fo a I potasi fale a lili ile vai nga o fatino ina ia niso por kalamil RSE ia M5 fo ia tala ina lo se leni Mateo ina I fo ila se leni I lava I potasi mo le aso sofi lava ia o le sofi le o le aso ono le masina lava nei o le vai aso nei ne te o fa pese si po le aso fo o le vai aso nei la sofi aso ono e o tuai le matso vaenga po le matso team le o te fatino ina fo inisio o nanga fa fa tupe I tua I le afio anga o fale a lili potasi ia o le isi vaenga fo I ta ua walai ona ta ua fo ile nei vaenga ta ua pe ona ele team le potasi RSE le safa mana tuina tu fo ia le fo o mato wa ia ua ia fo inisio vaenga o tau fai fo e se su mai mfa tal no ina fo por kala me fa pe nei
ia wa fie loa foi ia ia inga manisi lava fufuanga e alai ona mafai o nga loan ia nisi vai ngo tato alum whanau o lo mawhai o nā nga ia tu numa mau. Ia wa o le loto lava i o le whalitupe, o le fisoa soa ni atu i le mamalo tato atu nuu. Ia wa fo i tapenanga e mesena i o tato walo nei, ia tapenanga o lato malanga, ia o nisi fo i expenses e whaona ina i fo i se leni. Ia pe o le ana le nao whaafai ngō fie le National Bank, nei vai anga tā ua. Ia ai o le asotofila lea pe o na tā ua. Lea e mawhai foi mo i lātou o lo iei la te teo ngā tupe i le whai tupe. Lea wa whai loa tu foi e whaina tala ma teo i nei lau se leni. Ma whai foi o na open ai foi i ani isi o account lo e mo o mi ai. Mantua e tele lava account i whai tupe. A whai o lo iei lau savings account. Whai o le i lau savings account e mana o toi open society account. E ma whai la o ngā e sua tu lava lea so lea. Ia e te whae loa tu lava ia lo mana onga e te mana o mia e lusa suani ia lau alitima le whatusupere o atu ia whae o na o leo savings ia ma whae onga open fo ia lau super saver ia ma whae nga open lau super ia pe o na whae loa tu fo i taimi watu anai i ta topo kalamta i tasi i le winga fo o lea lea te o ngā tupe. Pe o sau te o ngā tupe wha lilo nei. E te o wina mai e lau se leni o lo o mai tusono lau savings accounts. Po le accounts le wha o ngā ina mo asa uma. Ia lea lau ma whai lava o na tatala ina lava. Pe a whai te fia sua tu i po tasi i le tato por kalamene whatino ina ai. E le ngata fwoi la le opening o lau account. O le a fo i sau request e ke stua tuai i le matou team. Ia, e ma whai fwoi ana a whai e te fia watu e whatal noi na sau loan. Ia, e ma whai la wangana whatal noi le matou team. Ia, ma so mai whai la, ia lea a vela ta sangal nai i makou team ni. Le vai lo pe a whai, e le whai na e sumai i le tatou la tutonu i nei a pia. Ia, e ngata fwoi lea, o nisi fwoi o tatou la o la talata tu ia fio angai tua. Pe o le isi tatou whamanatu tā ua lava le nā. Pe lea la o atu e le tatou vaenga nei. I po tasi lea sono la sofi nei. Whatino ina umai fwoi o nanga te tasi. Ia wafoi matou whainga pa anga mal RS i po tasi. Ia o le isi la vaenga fwoi la lea pe o na tā ua atu lea o lea e whaamalamalama o mai fwoi ia whaonga ina o mo tatou accounts. Ia whaonga ina o mo fwoi o product o le NBS. Whapea fwoi ia le sisuani atu fwoi e le ngata fwoi i ta ngata ta ito atasi. Ia au e kalesia au lotu ia o vaenga o mata itasi tono au lotu. E ma whai fwoi o na tau a fio ifu. E whai fwoi tau a fio ifu. Whatenga whape se au lotu laile i openinga lava se account ale au whai pese au talavou. Ia o isi fwoi vaenga pia la o ngā sa. Ia e fia lava smako o team le la o atu. Pea whai e se manatu e fia talaina i te ngā tupio vaenga ne te itasi o tono e kalesia. E ma whai lava o na matou susane tala tau account i le aso lava le nei. Ia e pole ala wal fina ngalo pua fo inisi o vaenga te itasi o nangalo whalitupe e te mo mia. Ia Billy Mimes ma whaailoa mai. Ia pe esi mea tu te mana o mia i mātou ai mo tele i anga i atu fwoi pe o atu fwoi da stofi e susuani atu ai fwoi monisi o nanga le NPS. Ia o le isi vaenga tā ua nā whono pe o na whaeloa tua il matopo kalamene tuai i Potasi. Ia wa o le isi fwoi whamanatu maasani o na i matou la uma pe o na iai. A matatu i nei a pia le main office i nei a pia ia ele ngata lea o i Matautu i a pia foi ia o Whangali i branch whapea foi le Sheraton ia ngai atu i Vaitele Whamajo ia o tuai Whaleolo te tola laolo i sono le malaiva alele ia aele ngalo i foi le isi matola laolo e whapena ana i tato motutele salawhai i sale longa ia le e yes mato to ino pol mot samale ia pipi yoane ia pole ala vaso pole ala mas mete fia mana o mia ia nei o mato pa anga lo i savai ia fafiso tai i fo pipi malaiva enga ia lo i nai i savai ia wa fo ia o nanga fatino ina ia pia o lo fatino ina mo fo i savai ia
o te tau la o manei pe ona whaelo atu ia o la o manei pe ona whaelo atu foi i e whaatinoina o mai o nanga te tasi ma so se vai ngolo e finangalo ai e mawhai e ona tusuani atuela o NBS ia whono o te loa le vangata o lava nei mawhai ona ma uato e ta ua ma whamanata tupea a wale no fosila fia le mamalu lau tele o le atunuu whaapea fo le whaafonga mai nei o matau pa anga umalava ia a wale susuani matutu tau Alts Lava National Bank whawhengo fie ia tatou ngānu benga ia whaatai telefona mo le avanua. Hello, saunoa, ia, le watu tiara? Ia, whaatai fono. Ia o te ilo, le tatou po kalamele, le ta ua le usa foi a vito lino la stofi. Ia ole au ngā foi na tatou internet banking. Awa, ole tatou vaenga ia malanga tui fafo. Ia tatau lava ona tatala lato account ma apalai lato internet banking. Awa e mawhai ona oi o whaatai ta ingo le na ta ua ia le tatou ria male MoneyGram ile amatanga tatou po kalami. Ia afa apela e o si vaenga le fafo ni usila po Australia. Ia mawhai ona lato access i lato account mai fafo. Whaunga ina le internet banking. Awa to telo lato. O le ala fai lato no ngā tupe la fai lato loans e tapena i foi lato malanga. Ia ale fia oi o e fia i loa pol me o le sa wale tupe totonu awa o le ria le advice i foi lato. E whaonga le ria wale ria e sa waru sa o lawe tono le o lana account. So a whapele oi o. Ia mole saki ina mal confirming o lawa i ai le tupe tono langa account. Ia mawhai ona access i internet banking. A whape o lawa sen mai nei le tupe mai le ria. Ia no whaatari lola ia se me o le solo sumi nutse ia ona siaki lole o lana account mai fafo. Ia siaki akua o lawa fiki le ria alu ese mal paymeni. Ia o leo ngana tato internet banking le iai. So se mea lawa e se whelwa i ai. Ia mawhai ona e access mai lau se leni o lo iai tono lo account. Pe iai lava lo account i nei. Ia mawhai ona access mai i ni usila po Australia. Mo le whamautuina lea ma whamautinoina. E sa o lava NPS o le sa wal tupea sa o tono le account. Pea whaanga mai tato awa unanga leo whapena ona whaipa angai foi. Ia ma le ria le ngata foi leo le MoneyGram. O le sia nganga tato internet banking. Ia a whapea foi ele na o potasi lea e iai tato awa unanga lea. A whapea o le sila fia ia ma whafonga mai foi le malo le sunu o lo iai foi la so pokala me whapea pe foi o au malanga nei le whaitua inu. Ia e mawhaia ona wala au mele ofisa. Fia foi o atu i tue whaasino po kalame. Ia le ngata foi leo trainings. Ia mawhaa malama tu foi au nanga whaisupe o lo whapena ona iai. Ia e swani atu ai foi. Mole se wheino lau se leni pe malanga i o. Ia le ngata foi lea. O le tatou au nanga whaopopo lea o tatou nononga atupe. Ia mole swani atu foi i le tapenanga foi o malanga. Ia mame whapena. Ia le i whai malanga atu i atunu umamau. Ia, o leo nganga tatou au nanga nei awa a whaapea o lava o le fia sen mai tupe MoneyGram. Ia sawar sa asono le account. Ia na siaki mai lo leo lau pa le ni whaonga ina leo lau internet banking. Tau le vala au mai tono le ofisa. Pau lava me ta ua e tau ona iai. Tau lava ona iai lau emaili. Awau tatou umalava. Ia tofu lava tatou mai telefoni. Ia tofu foi tatou mai emaili fo i lea awa ele mawhai. Ona whaatino ina nisi fo i awau nanga. Ia pe ale isa emaili tono lau telefoni. Ia mawhai ona resta lai le awau nanga le alfa supe. Alo, saunua, e la ofisili whaabon mo lea mtiuda o le mana i o le vaenga le wai saunua i le tātou internet banking le pe ona saunua ia o le fuilai pe ona whaatala noa le vaenga lea i le tātou porklame le o le RSE a potasi whale a lili. Wa o le tele o nisi o na iuso fo i mana iso na itua whaafine i ngalwenga whaavaitaimi. E yele me fo le se me la fo me tupe na lu le fa ngale account le stanga le la fo me tupe o le tawala la fa sidi ia o le me fo le la wai o le au vai nga ye ngalo nga fa vai taimi no fo le fine matamaiti sa le tupe alu ton fa mo la tala fine so o ani vai nga fo i mania ye nga ma fa yona tala ile tina ma fa na ule seleni ia ni te wei ni tu la fono foi e fa mo wa pese yo ole tamale ai ngala la fo bele tu pe fa mo. Ia fa tsai lava fono mo le
fesiri fo ile nei tai au ia o teilo o le mansua le faile account le tangata le malanga fai malanga ATM card na Mastercard awa su ai le situ ele mafai ona saule to olua faile pol fafini e so tsala le tupe mele account le on to olua awa ele saini ina ia o le taimi fo ile faile account ia ole ia tatauna le tangata le ona le account pe mana e su e sono lon to olua ve man le si saini awa fa fai ngofia vai nga nei a fa pele nga le ATM ia mafai ona la tufa fine ton mo fa tupe tsala mai twa seleni a fa pele la vele ai ia awa ole fai langa card a fina ngalo malia nga ia tu langa card lo no to olua mo tsala ina me seleni ia e mafai tele awa ona ia lo ile pole male nga va e ave langa card lo no to olua awa la trusting ai lem fai luani card lem fai na luani card sa si lava card me fai ona nga va ai tsanga tsale a fa pele lava ole mana o nga ia al malanga card ia ai sen message super foi de lo no to olua ele se me o ia ole tsala ina lava super my NPS ia ele mafai ona tsala ina tsanga tsele isona saini ia ai man na ia le tu e le card fo ilia wale alu o sen mai super sono le accounts ia na lo le fo fine fo nga le card tsala ina mai tu selen ina nei fa pe ni sile fa to ama o mai proclame ala me alu fo malanga ka ai mana tua o le ia ile tato fa bo mo e mafai na fa nga la Mastercard o so la me fai na fa nga i o le tanga tale alu malaka ia fa pela o sino to lua le nei e masiana fanau ia im faila na tala le tina e ala le withdraw pe a fai o le o mana fai ia inga ide ia tau fai sai ni umala ua ma nei na le teu fa pe mai di sol a pe a ku le card ia wow o le mea le na me na patino le tamalo mo sio le tolu fai ia la o le tonu pe alu le sibarcard ia ngofo le se card ia fa ngal withdraw na pau ala le se senga o le se senga la o ila tina mal fana ele se longa la kala bank fa kwa tala tupe wa le se card ai le ma fai foi ona lua ni Mastercard tawana tasi uya le ya ti bana wo si ba nga ai to la fo ti Vitolina o le wa nam fai fo le tatu proclame ya le iPhone va sai la malova no tai ya Vitolina ia o te loa o le nei vai nga fo el tai au o le to ia fo si ma ua fo itala te fasilia wale wa uma te fo iwa nga te itasi pe ona masa wale me fa la wiloa pe fa a sila te fo ina yo matopa anga uma ia vele nei panoa e mole tuaile anga nga faftai tele la vai lau fitalenga fo no maitu mo la vanoa le NPS ia wa fo ifasa launga ma nisi fo yo o nanga te itasi lo fatino ina e faltupe ia e faftai tele atu i fo e pulenga ma le ofisa malu e talo fafamo mo le matoa vanoa ia le ngata fo i lea e mole atu fo e le faftai tele fo e pulenga ma le ofisa toa lava le NPS ia na yo matopa anga uma lava o lo fapena ona fio mai tala mea au fa nga ina na ia tatou vai nga te tasi pe on tom 5 fo e famanino mtatala tule ni taiao ia e fapena fo e fafunga mai le tunu ulau tele Samoa ia ma nisi fo yo na yo tatou tunu o lalampa pa au ya tunu mamau lo mau mai tatou proclaim te tasi ia ma lo fatsai fafunga mai ia o le a fo isipati wasala le ni taiao ia ma o te malu atu fo e lo tu pa ia lo tu mamalu ia ai ma o talosia fo e le alofa malanga leo le atua ia fo e atu sofa male fa tsanga i le malu la tele se tatu atinu ia ai fa pe fo e lo fitsalinga fono lo mene foi le neva ia so ia Emmanuel tele tiutem faiva lo fianga ai tatu umalava masio tatu no le neva ia so ai fa tele lava fono mo lo ma ua vanoa malo sauno ia ole na ua fa fonga le tatu tunu o le ua tawa lunga le tatu proclame ia ona vai nga lai tina wai le ngana la watu umal tele le mau vai nga ele ao sia so ama sia vai nga oto atu ia pe ona sauno foi nei mafina nei tong foi la foi de ia fa barino fa mala malama ia tula nga ile tautua mala unanga fai pe ale tatu fa le tupe le National Bank of Samoa le tulunga na tatu proclame wai le fa moe watu le siona fa ponga proclame le ile aso lua ole na foi vai aso momoa.
The new Debit MasterCard by the National Bank of Samoa is here to help make life easy. It's the easy way to pay everyday purchases, dining, internet shopping, online payments, and even paying your bills. It's as easy as tap and go. Available to use both locally and internationally. It works fast. There's no need to write checks. Plus, save on countless trips to the ATM. A global payment solution accepted by millions of places worldwide. You can use it for just about anything. The new National Bank of Samoa Debit MasterCard. Come in today and see how easy life can be.